آيات الشيخ دورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. bi araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi osani minye hijra sankalo nani na bisuye waduruna miladi nasara ko jate ba fula muwani kele sankalo tani kele na bisuye otannade ambe dawda bugu masjid ar-razaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ila akhir al-aya. ni aya kono minni sura inye ni aya nyogona temena aya nani nala anya tafsiriye ala kola tu'jibuka amwaluhum akoti de ma munafiqin nunun kan nafolo akani kabako kananyaga bukan nafolo la wa auladuhum kananyaga ukadewna nafolo munun bu munafiqin nunun bola kani kabako dem munun bu bolo kana kabako la. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. ألا يلانيني كل جابانو كدونو كنا فلويه وكجيانينا ما يكونوا. أنقول حسن البشري كل جابانو كنا فلو كجيانينا ما يكونوا أدوية مونيه ألا يجاكم واجبو كنا فلولا. أني مين بمنا ولا silamiyat de menila harina manduye ko de yu kala jabaliye ukanna folola jinya kono woteje haga anfusuhum wa hum kafirun alanu num fana bo jinya kono katallagara u kafir lamo. donc ala ya yira cide na kafiri kana kabako kana nyaga u dewnu kanna folola u dewnu kanna folo ala bulla jabanu yede jinya kono usa wakati fana ala bo fuka kunimbo kafir lama kata lagara. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. alaba fo masamin korta lendo naban nankariya anika mogo lagoshi munun tora kele kofenu mata jahadula shebu ye fana yurwali buye mewuya la nyinu kato jahadu kofe ala ye lagoshi ni aya kono ala ko ija unzilati suratu ni sura do jigina an aminu billahi ni sura do jigina na ye munafiqun nya mariya ko ukallimana ni ala kelempewye wajahidu ma rasulihi wajahidu ma rasulihi ku ka jihadu ke fana kafara ala ka cidenka
astazanaka ulu tawli minhum shetiwu munum be munafiqula ulubu janyini ni sora do jigina kafo ayalli manani alai aka jihadu ke kafara cidenka shetigu dobe soro munafiqula ulubu janyini wa ghalu ubafo jarna nakunu mal qaidin ubafo ciden ma antoye mogo munun be sigi dugu kono muso munun be sigi dugu kono n'u tɛ taa jahadu la ni jahadu t'u kan an bila an fana ka sigi ka faru ka madina dugu kono ni sora dɔ jiginna sora min bɛ ɲamarali kɛ ko a ye limana ni ala ye a ye jihadu kɛ ka fara ala ka ciden kan setigiw dɔw bɛ sɔrɔ munafiqunw la olu b'u jɛ ɲini de k'olu ka to madina ka fara musow kan u kana taa jihadu la u b'o de kɛ aya wurila lako fa iza jaa alqawf araytahum yanzuruna ilayka alako nisrana nana ko ibe munafiqu yawbe lajalike katima tadurru ayunuhum nubu nyaw yelema kalladhi yughsha alayhi min almaut ka ke komisayan nana mu'mima fa iza jahaba alqawf min nisranya tara salaqukum bi alisinati hidadi ubawul lebu kala gosinu neunye unne munun kadi kosobe munafiqin la haladore tumbe nyefanaye kele wakati akashira besira nisira nyana kele nana munafiqi kashira abesira kojugo minni hakili shigi nana mogoshi ne mandaye anen kadi fokateme alka kuma kacha munafiqi jogo doyo fanaye kele wakati ubeshira mi hakili shigi wakati ukakuma kacha kojowe ukakuma kacha komi aya qur'ana be nyogon tawsir anana aya wore kono chogomi aya wore kono ala ko yaquluna wa yaqulu alladhina amanu laula nujilati suratu mughba fo munu liman yara hari ni suratun jigina fa idha unjilati suratu muhakkamatu ala ko ni sura do jigina sura min labenendo wajukura fi hal qitalu nikele ko fora sura in kono araita alladhina fi qulubihim maradu ibe mugawiye munafiqiya be munun duskun kono yanzuruna ilayka nadra al maghshiya alayhi min al maut ibillaje komi ni sayana na mu'mina billaje like togomi fa awla lahum min kakanu ye taatu ukattugo alako ukattugo ciden ko wa qawlun ma'ruf anuka kuma nyuma ko fa ija ajmal amru ni dan tigra koka falaw sadaqu Allah lakana ghayra lahum nutu ni ala cinya tigiya ala yubila minna kake ode yuma heray donc ala munafiqun la goshiya munu kele wakati nube je nyini ciden fe ko aka jende uluma ukato madina kono komi muso be chokomi ala yulla kosi رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أرضوا أولو يرجنا ناي بأن يكونوا مع الخوالف muso munun tora madina nu beta nu mata kele yoro la nikelete uluka ulu yere jenanaye ukake madina kafara muso uka watubi ala qulubihim ala yudu sukun fi kadusukun noro katampun ka kala noro amma fuka noro kala re ka noro katampun kala kafi فهم لا يفقهون ni munafiqu te foi famu uka hera be min najiya uka hera be min Allah garita foi famu parce que uduskun fi nendo kaba ala uduskun fi de ute foi famu ka jiya hera nu kala gara hera la لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون تمامي ألا يمنافقوا فوق في كل قشي
ala bena mu'minu tanu ala ko lakin rasul walladhina amanu ma'ahu ala ko arcide ala ka cide ani munu limaniya kafara ciden kan jahadu bi amwalihim wa anfusihim nunu ni jihadu kala kasira lanu kan nafulu nu yere kunye ni munafiqu shetu ye anyini ko ulu kato kele kofe oye munafiqi bara de ulu yoke me cide ani munu limana kafara ciden kan ulu ye jihadu kala kasira la nu kan nafulu ye anu yere ku wa ulaika lahumul khairatu ewa nunun tigila mo hera chama be nununde lahumul khairatu ay fi daril akhirati fi jannatil firdausi wa darajatil ula hera chama be nununde lagara ni arjanna ani jannatul firdausi soroli ani arjanna sokorotale o be nununye wa ulaika humul muflihun nunun de yam moye ube min fe yomal qiyamah do ala ba kuye ube sira min yala bu kisama falaha kuroninde ninde yewe nunun tigla moye munu nye jahadu ke ala ka sira la nu kan na fulunu u kan nunye hera chaman de be ulu yalla gara awa ulu de yakishiba o yalla gara ube min nyine ala fe qiyamah kene kala ba kuye ube joro min nala bu kisama أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات ألا يأرجن دي لبه كابلا نونوني تجري من تحتها الأنهار أرجن من أسانكان چوناكا إيرو كرو ko nani de be boli ukoro ji ko nono ko di ko ulu de be boli ukoro ani dolo nin ko nani wo de be boli ka sankance unu ka iru ukoro boli chogo min fana do ari janna ka ko ute boli dinga kono dugu kolo ko kanna ulu be boli odeka te boli dinga kono ko mi jinya ko أنهارها بغير الأخدود جرأت سبحان ممسكها الفيدان بالغيم قار جنة كولو تبولي دينا كونو دي كو سنيا مسا من با من تشرفنا أيورلا يفجرونها تفجيرا أرجنة كو إمين كا كوي أمين تاي كوي ني كوي ناني ني وبي إكا ساقو دي لا niko koyi nkatile ka boli kata yoromi abeta yende ate dinga kono fana me ate chinyali shife o konani de be boli ka yirunu ka sankancho koro qalidina fiha ewa ube dume arjanna in kono de fana zalika alfawzul azim ninde ye saraye ninde ni yoro minna kabbu kosobe وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ala be bangalite anye ujura tugu munu mogo munu tora tabuka kele kofe ko ujura be ulula alako wajaa almuajiruna min al-arab madina bursu mogo munu nu mata kele kofe nu mata kele yoroyina tiden nale kabo kele yorona madina bursu mogo mu mata kele unula ni ujura bula unana nubu ka ujura ufo unana nubu ka ujura fo cide niya ne mata ni ujura de tumbenela ni ujura de tumbenela li yu'azzana lahum puru ciden ka jenduma ka jeuma wa qada alladhina kajabu allaha wa rasulahu min mugo ko ni sigira mo mununye ala galontigeya ka ciden galontigeya umata kele nafana yere bonya koso ulu maso ka wulu nola yere ko bena wujura yere fo ulu sugra un nodela
munu ye ujura ku yɛrɛ la ube munu ujura bɛ olu la burusumɔgɔw la olu de nana k'u ka ujura fɔ ni munu kɔni ye ala galontigɛya ka ciden galontigɛya de olu sigira u nɔ de la yɛrɛ bonya bɔlɔ olu ma sɔn kana hari ujura fɔ sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim awa ala ko mɔgɔ minnu kafiriyara ni munafiki ninnu la lajaba benu sɔrɔ lajaba min b'u ladimi kosɛbɛ lajaba benu sɔrɔ lajaba min b'u ladimi ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم تمامي ujurato munu nana ujuraw fo ala yo fo ujura munu be ke sababu ye ka mogo bali ni teta jahadu la ni mata ni jalagitika ala yere beno ulu bange ujuraw do be o yede adama de nyere dancogo de yo ye ala yere de ini o ujurada eshe kotola ujura do fana be ona na chu ikade atuntila anani sorode ala ko laysa alal du'afai mughalla fule da'fu fi tarkib alladhi la yastati'u ma hu al-jihad fil jihad la fu ye dancogo de ala de be hada madenni odda mugo minni ala ye edda keke la hala dola e koni tese ka jihadu yere de ke ala yere de ye odda ncogo la keke mugo sugo do ye kata jihadu yere la ka jihadu ke e tese ola yere de ni mugo min kera wala halala jihadu to tigika kele wala alal marda ube bana bagato ala me edda kike ujurato yede idan chogote me bana dode nana chu eka bana dode nana jahadu beke wakati me jahadu beke domi aya soro e banana itese kata jahadu yorola ni e mata jahadu yorola bana inde kama abena fonye fe junubuti e fanala wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun ate mogo ka mogo min fana seede te e jahadu be uli wakati min jahadu be ke wakati min etu nye fantande foyi de ti bolo ni be se kata jahadu nane aye sure fana ti bolo kelemina ti bolo yere nan ka fe ti bolo seede ti ni bi labbe ni be se kata jahadu la nafaqati min ni jahadu hata gilen bala ikatamala o yere de te e bolo ni e fana mankira jahalula no de sababu ye junubuti la me sarati balade ni mogo min dan cogo ye lafu ye ni tese jahadula ni jahadu binna ka boyka ni junubuti la ube bana bagato ni jahadu binna ka boyka ni junubuti la ube sete min ye kata jahadu yorola ni jahadu binna ka boyka ni junubuti la sarati ija nasahu lillahi wa rasulihi nu yu konnan jiya alaye ani alaka cide nu yu konnan jiya ni alaye ani alaka cide men na ya soro e mugolla futo de yete se jahadula men ngania jugu de be ela kata cide ni sebo ma kata jahadu kelaw ma junube ela ubi ekera ujuratore bana bagatore yete se kata jahadula men ngania jugu de bi kono kata jahadu kelaw ma junube ela ne wujura yi bali o kofe ikonan jalendo iduskun jelendo kata ewa alama alaka dinama iduskun jelendo kata chidema iduskun jelendo kata chiden ka dinama wakati be e hakili be jahadu kela uno fede ube ganye chogomi ube sheba ya soro chogomi deguntu soro e chogomi donc nini mbe iduskun kono de ikonan jalendo chogode la junubutila nindela ma alal muhsinina min sabili mogo nyuma kata alama kata dinama sira junubu sirate kata ema junubuti e kade
wallahu ghafur alla jon sutura bagade nabi sutura ka junubu la ka yafaye alaihinna masade nabi hinna ka jonna ana sika hadisan nan ninna cide sallallahu alaihi wasallam utato tabuka keleina ciden ko inna bil madinati aqwama akum mugo dobe madina umana kele yoro laya ma qata'atum wadiya ama dinga sitige wala shiritum shayra ama tama shike illa wa hum maakum fo ulu faralem bawkaya aba baraji suruba nyuna suru qalu wa hum bil madinati sebo ko cidema ulu be madina ambe dinga tige ambe koko tige ambe tama ke u faralem ba ankaya kuluto madina qala nam ciden ko u faralem ba ukaya kuto madina habasahumul uzru paske ujura de ye ulu minai hada made ala barami dina barami ni ujura de e balala ikonnan jalen do diskun jelen do disun kala silendo munum beta bara inke we baraji min surala ba nyuguna di ema tanke ni ujura de bal anana jabiri bolo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka ciden ko kisini nema baka laqad qalafutum bil madinati irjala ciden ko ye cewdo taw ko fe madina ma qata'atum wadiya amaddinga sittike wala salaktum tariqa amaru shirashi kono illa sarakukum fil ajr fo ufara lemba auka sarala habasahumul maradu banade uluminai donc wala ya iraya ujura be mugo mununa nu ujura de kera sababu ye umana jihadula ukunnan jalendo kata alama fana ni cide jihadu kelaw be baraji soro o nyogona be sabe wuluye ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا على الذين جهدوا كفي توبة فنا جنوبوت مغلا مغمين تورا جهدوا كفي إذا ما أتوك لتحملهم نونا نائما أو كيدي نبا في كتا جهدنا نيلنان كفين تنبولو دي fere kembe yelnan kan fen soro chogomi nimbe yela ka kata jihadula nin nunun tigi fana nani ma pour ika yelnan kan fen duma be yele min ka kata jihadula qulta nuko atigima la ajidu ma ahamilukum alayhi nuko uluma a yelnan ka fen tembolo de mbe auta minka tawallaw ubu ko de katu ka so kono وَيُنْهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمِ نُنْيَوْ بِسْهُورُ نِجِيَ حَجَنًا أَلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ نُبْسُكَ سِرَتَنْكِ نُمَنْ نَفَقَتي صُرُ نَفُلُ صُرُ وَبِمُنْ نَفَقَتي يَرَلَكَ تَجَهْدُلَ أُدُسُكَ سِبُّلُ وَسَاجِرَكَ تُوكَسُو كُنُو وَكَسِلَي جُنُبُتَي نُنُنْ فَنَلَا ni nunu fana tora jahadu kofe junubute wulola de sede masoro ye haru be yele min ka kata jaru la tubolo unani efe fana ci den fe fana anna nay ka fereke ibe sheka anta kata jaru la jogomi ikuma aywa yele nan kan fente de mbawta minka fente usagira kato ka sokono na wula udusu kasile tanke numa fenso be mun na fogati yere la kata jaru la tanke masoro bolo telma masoro bolo usagira kato kaso kono dusu kasile nube kasi ni nunun tora jahadu kofe junubute nunun fanaka إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
إنما السبيل على جنوب الشراب موجمنك إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء على جنوب الشراب موجودك مغمون بجين ينفي كولو بتو كلك في كاسر شيتي بودو جنوب نونو نده مغمو با ينفي ko ale kato jihadu kofi a kato madina she baye fana a beshi kata jihadu la banna kata a yejje nyini fe ko ale beto madina junube nintigila aradu bi an yakunu mal qawalif ulu yere jenanaye musommunum tola madina no mata jihadu la ulu yere jenana u kato madina kafara musoka wattaba allah ala qulubihim ala yetampunke nunun dusukunka ala yetampunke ukaddusukunka fahum la yalamuna nunu utefendo fana utefen kalama utefendo يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله بان كبار يا مسامين كورتا لندو كبو منافقوما كوني ciden musa gina kana madina ko munafiqu bena ku be ujurafo ya taziruna ilaykum ijara zaytum ilayhim ala ko ciden ni mu'minuma naw sagira kana munafiqu man madina ubena ku ka ujuraw yira awla kul ma murafuye la tatajiru mughashika na ujurafo anye lan numina lakum anta da'awla harina yafu naw sagira kana madina munafiqu munun tora kelayin kofe ubena awma kubu ka ujurafo ni ay ne mata kelela ni ujurade tumbenela nuna na kube ujurawu fo afuye haraka na ujurafo na ya fo paski har na ya fo ante da'awla qad nabba'ana Allah min akhbarikum ala ya auka kibariyan be fo anye ala ya kibariya kaka ko be nye fo ne ala ya ka ko be fo anye haraka na ka wujura fo ante dawla ala ya kala hala be fo anye wa sayara Allah amalakum wa rasuluhu aw ala nya ba ka barawla ala ba ka barawira ciden nafana ala nya ba ka barawla ala ba ka baraketa ababe banga cidenye ay sayujhiru amalakum linnasi fi dunya ala ba ka baraw be bange hadama dawnye kinya kono ya folo ay fengo fenke ala ba be bange hadama dawnye kinya kono ya folo summa turadduna ila ahli al-ghaib o kofe abe shage kata ko dogolen dombaga minye alaye wa shahadati ani min be danfew nyaabe minna ani danfew nyaate minna o dombaga o kofi ala ba sago kata uma minya alay fayunabbiukum bima kuntum ta'malun atum be bara ka nyana mo ya kono jinya kono ya ala ba kibarana be manala ya ira munafiqin ni be ka munafiqiya ke jinya kono ya ala nyabi ka barala ebe abika bara bange mo ya fana abika la halayra mugu la jinya kono ya o kofi be shage kata ala yerema masammin ni ambe mindo ante mindo ala min bodo ibe shage kata o mallagara abi kibariya ni ka baraketa be atumbe barake ababe fwawiye سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيحلفون بالله لكم
munafiqu bikalini alaye kakkalini alaye awye ija anqalabtum ilayhim naw sagira kanuma madina li tu'ridu anhum pur aku yakutoy anu kabbe aka uboke naw sagira kana madina ubikalini alaye kakkali awye pur aw kajje ukoro aku yakutoy fa aharidu anhum aw kabba uboro de akana so uma togoshi akana so uma ayebba uboro innahum urjisu munafiqun nunu fulede mogo sobileunde do kubasaw mogo sobileunde do kubasaun najisu mun kasiru ko togori innahum urjisu ay kubasaun najisu mogo ciyaleunde do mogo sebuleunde do najisu bawatinuhum wa itikhadatuhum ukonona anukaddu sukuna sira betto lilende do ukonona nukaddu sukuna siri ka aqidaw abe sobilende do aya yiro kolosuma de rijisum wa mawahum jahannam ewa unyugon kafu yoro fana jahannabare alabu be fara nyugon ka jahannabare jaja bima kanu yaksibuna ko kuma saraye utumbe bara jugu munuke jiyan kono uka bara jugu sara de beke oye alabu be fara nyugon ka jahannaba de kono nuka bara usaraye يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يحلفون لكم لترضوا عنهم منافقوا بك لأو مؤمنوا pour akajje ukora kan nisonje ukoro fa in taridaw anhum naw munafiqu jena ukoro anisonjara ukoro fa inna allaha la yarda an alqawm alfasiqina ala yire kunite nisonja mo fasiqi koro har oddo shaykh sal fawzani ka salasatu usul sarhula anyini aya nyuguna kara nanyata bulo sheminu ka sarhula hada made mogon min ye fasiri ye jinya kono munafiki de do mushriki de do bidiya mogo de do ni eko eni weje chogo kaje ekoro ni eje no koro chogo tanke fasiri de do ala makota tigila ala te jiya koro aw ka fara nyogon ka galon ka yade mimbe bidiya ka mimbe munafiki ka mimbe fulan ka foyaka mimbe kaburu bato ni feuna aye to nyogonka akan nisonja nyogon ko aka nyogon embrasser ka bolo di nyogoma ka yelen kata nyogoma ka yelen nyogonye ni hare aw jena utiguma tanke fashigu de do ala ko ni te jewkoro ala te jewkoro de fa inna allaha la yarda al qawm al fasiqin mo fashigi ala te jewkoro fashigi yede min bolendo ala kanyamar kanko no ala ka bato ko al kharijina an tati Allahi wa tati rasulihi fashiri ye munye min bolendo alaka bato kono alaka nyamara kono a bolendo ciden ka bato kono fa innal fisqi huwa al-quruz fisqu fasha kure munye boli de do wodi yato uyenyina wele ko fu way shigatu li khurujiha min juhuriha lil ifsad ninyina be bo aka dinga kono kata cialike wodi yato forama ko fashiri wa yuqal fasaqatu urtubatu fushigatu urtubati ja kharajati min akmamiha ni fem bora iri den fule na bora aka fara kono dro ba fo ko fasaqati urtubati donc na bora ka fara kono mana fashiriya korode ka bola ka nyamar kan kono ka boci den ka nyamar kan kono ni mo min jena fashiri koro ejena koro en nisonjara koro ala ko ten nisonjara koro ala ten nisonjara koro wa hada maden fana jiya be kan nisonjara koro jiya beni kabbe ni ini ala mabbe ala man nisonjara koro mun keraye foy mu kiyote foy nyayi mawo galon kan ni hada maden don nisonjara koro galon ka ukajia antere nukajia nafa kama tanke ebe bara mina amanya amandi ala te jey koro jebbe ka jey koro ala te jey koro ala te nisonjay koro
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. على بانك باريا يا مسامين كورتا لندو كو برسمغو كافرو بولا منافقو بولا مؤمنو بولا مغو منو سيغلن بي برسولا كافر بي برسمغو لا منافقو بي برسمغو لا مؤمنو بي برسمغو لا مي برسمو كافرين اني برسمو كمنافقين ولو كمنافقيا كبو كمنافقا كغريكا تم منافقو توتاكا برسمغو كافرين akafriya ka jugu ka teme duguba sigi mogo kafriya ka bursumo ka munafiqiya ka munafiki ka jugu ka teme duguba sigi baga ka munafika ala binu de foya al arab ala ko bursumo ashaddu kufra wan nifaqa ni bursumo min kera kafriye bursumo ka kafriya de ka gele aka kafira de ka jugu wan nifaqa bursumo de ka munafiqiya na kera munafiqa ka munafiqiya ka jugu ka teme duguba sigi baga ka munafiqiya ma ube mun fo yan fana ni arabu fo ka dina fo ko ala yere ko arabu de kafire ka teme beka ko ala yere ko arabu de munafiqiya ka teme beka yen galon fo al arab arabu sebe chogo ani al arab haru sebe chogo te kelen ninte ko arabu de ni nyede mugo munu sigilembe burusuda burusudo yen ni ninte ko arabu de arabu ka naso arabu ka kabila de kausa jinya kabila be arabu ka kabila o de kausa ka teme jinya kabila be ka kabila wore dobe kabila dobe mugo dobe she ka soro kabila dora kausa arabu doye o be she ka ke minanye kabila gorobali pasamantiata arabu ka kabila de kausa jinya kabila be شغل سلاب بونتيمي أبونا تكا كتابو كنو اقتراء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أبو دلك موني أكو ألا يا كتشيدين بو أرابو دلا والله يعلم حيث يجعل رسالته تمامي ألا يا أرابو سوغانتيا كاكتشيدين بو أولا ayere sagira ka fo ko ninne ala ben ka ciden sugantia ka bo yoro min ne ala bodo bin ka cidenya do yoro min mbodo awa aka qur'ani fana fule ayere kumana ni qur'ana minye aya jigin arabu kandela qur'ana jigin arabu kandela uba fo fana minye arjanna dem fana ye abeka kuma kanya arabu de arabu kande be foye قالوا سلام إلا قيل سلام سلاما donc arabu kan nasune arabu ka kalte de kausa jinya kabila beye o ka kambe de kausa arabu kan de kausa kambe ye fana jinya kambe fasamanti arabu kan de jinya kabila be fasamanti arabu de anta fo mo jugu tulare kabila dobe se ka sor mo dobe awla kausa arabu doye o be mais minye qualité ni kabila yere golobari fasamantiay arabu ka kabila kausa be ode yato ala ya ka ciden sugantia ka bo ulula ode yato ala ye awa uka kan sugantia ka qur'ana jigala ode yato ala ye ni islamiyan ni njuru di uludema ni islamiyan njuru ala ya di arabu dema awa haribi arabu debe unindi nindina makuna folo dama kuma ta kofe har bi obe arabula obi nin dina ma ne dina defanu ninye ka dina defanu kan na fule kuma ta kofe fana me farafin chama fule illa marahim rabbi har na yere ya farkolo binke ka dina defa ka ninke ka dina defa ka kan na fule ka dina defa kuma ba kofe dondola ba ka joyoro doira dondola aye farikolo bara min kede aye ni min dide aye nafulu min dide
dondola aba yisai ko aba joyoro ira aula me arabu nanan ka jamanan kun arabu doriya to udugula ka worici farafina yanka jamanan kun ya kan misiri do ko dama ita hara do jonya do o tamante ba u yere tana yere u be dam mugo dola drombe wori de madrota misiri do jo alai waya banne itu senye yote fo yala donc anu te kelenye de amma fo kani miya bi miya 100% mugo jugu be sorola mi mugo nyuma fona be sorola nin dina fule na ya soro silamiya dina in kari fara finde la masisa nya soro ya fere ka worudu sisa nya sero ya fere ka worudu ka batto donc me alama arabu la goside ama fo arabu ye kafiri ka kafira ka juga ama fo arabu ka munafika ka juga de ala kambe burusumo de ma burusumo na kera kafiri ka kafira ka juga ka teme dugu basigi mo ka burusumo munafiki aka munafika ka juga ka teme dugu basigi mo ka wajidaru ulude kaka ahara ulude kaka Allah ya'lamu hududa ma anjala lahu ala rasulih ala yuqrana min jiga ka ciden ka burusumo de kawka uto do fana mana burusumo ka ca doni tabulo qur'ana min jigna ta kirura doni tabulo hadisa mun jigna ciden ka atu doni tabulo atu do burusumo wari ato bun kasiri ko lamma kanat alqiljatu waljafa'u fi ahli albawadi akotu mami duskunja ani ewanka giri tumamu otumbe burusu mogola lam yabu ashillahu minhum rasula ala macide mbo burusula tanke burusu mogo munundo duskunja lendo ukakko ka gele kateme duskunja lendo ko gelen tudo tumamu dona ala yere bo do burusu mogola ala ma ka ciden si ci ka bo burusu mogola burusu mogo simaci wa innama kanat alba'shatu min ahli alqura ala ye ciden ci abe duguba mogo ala ma ciden kelen bo burusula parce que duskun jalen do cugo ka gele wala halaka gele kama qala ta'ala comme ala ko cogomi wama rasulna min qablika illa rijala nuhi ilayhim min ahli alqura ala ko ciden ma akoma ciden si cidenye fo abeye cede ni aya fule ka ko fula da ira ciden cide cira abece minye muso cidente muso nabi nyumate kele fulana min ahli alqura abeddu ba mo ciden cide cira abece alama muso kelenci nimbe araduke mo ka fana jankon ka jamanu ye kafir sariya ni kafir luwa mununta muso ka ke meri uye muso ka ke dibte uye muso ka ke ministri uye ciden ko lanyefulu haqawma wallau amrahum imurata ako jamakulu shite nabe aka nyini fen soro ani nabe siram minne ka kisama naba ka kowdi muso dema amanka jamanu tabolo uye amu ta chogo ye nu be bo dinga do kono dro beta bi dinga do kono nu be bo dinga do kono beta bi dinga do kono tanke nin kafir hakrina munun bede ni qur'ana sariya bilala hadisau sariya bilala silamiya adabu bilala ko hada madenka nin kafir luwani nin kafir jogo de ta koy kal lafiya kanyana may kono aka gelede ala be muso bonya do me ay sigala de la ka ci de muso ci ala ta do muso ka cajiya kono hakili be awde la ka teme ala ka awde be fendo ka teme ala ka an ka jamano kerasa bara yuro nu yecce kelen bele be muso kelen farika ube ce fura be muso kelen fara aka fambe munyana muso fule ku bebbo kata betto bara yuro la cebe da wa sigilen fule du dawla tay wulila 10 heures 11 heures ibe cebe soro
usigilembe duda wala taybe wuli muso be bara yoro la mumbenya akisu ala ye tilalim min ke aw taraw kontereke ala ye muso de ke dumogo ye somogo ye ulu kato sokono cewu kabo kata bara yoro la aw ye cewu to sokono kata muso bila bara yoro la mumbe dila sente dila yoro la donc nabi nyuma a musomate cide musomate abecce eba beduguma bo walamma ahada dhalika li arabiyyu tilka li hadiyatu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradda alayhi adiafaha hatta aradiya on kasiri ko burusu mogo do della kana cide ma aye kado do taka di cide ma hadiya ayata ka di cide ma iyado ni cide ko ni so mogo jurute to alela ni ye min di ale ma cide nye fonnan sire ka teme ka nabi so abita dubule de takadima ima burusu mogo ya aso cide nye min ye burusu mogo nye min di cide ma cide nye o dubule takadama burusu mogo nye mufo akon lagari hamamtu akon ne ya nganiyata haminaye alla aqbala hadiyatan إلا من قريشي أو سقفي أو أنشاري أو دوشي أكوني همنا كانغانياتا كوني تكادو من مغشيلا فنا كيرا مغمين كيرا قريشي كانكاي وبنيكا قبلاي سقفي وبنيكا قبلاي أنصاري وبنيكا قبلاي دوشي بنكسير كو أين نونو فمونا لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن parce que nin kabila nunu fule nunun tumbe sigi dugubaw de la makkatan wa taifa wal madinata wal yayman afule kan nin kabila munun fo nunun kabila nunun sigi yoro e dugubaw de dobe makka dobe taifa dobe madina dobe yayman fo hum duguba sigi mugo fana altafu akhlaqa min al arab duguba sigi mugo fana hinna be wulu de dusukun kono kateme burusu mogo ka duguba sigi bagaw hinna be wulu de dusukun kono kateme burusu mogo ka lima fi tiba ila arab min al jafai parce que ni nye burusu mogo ye fendom baliyan ni dusukun jami mbu bolo fendom baliyan mi ani dusukun jami be burusu mogo bolo ode yato duguba mogo o dusukun be hinna kateme burusu mogo ka anana amba aishatu bolo alaka je kabwama ako qadima nasu min al arabi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mogo do bora bursula unana ciden fekisini nema baka faqala ataqbiluna shibyanakum ciden ko bursu mogo ma ko yala u baka dem muso aka dem fitinu hinna ko so abu mina ko ambrasewa abokewa burusu mogo de ye cide ñininka ko yala aw baka demisen fitinu ambarase de wa qalu nam madina sigi baga wulu ko oho qalu lakinni wallahi ma nuqabbilu burusu mogo ko an koni wallahi demisen fitini aw to ambarase faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko kisini nema baka wama amliku in kana allahu naja minkum rahmata akunna ya suru ala ye hinna fosi ka baw dusukun kono jombe sika hinna diawma ni ya awte hinna demsen la ta ambrase ala de hinna fosi ka baw dusukun kono wa fi riwayatin min qalbika rahmata ni ala ya kan hinna fosi ka baw dusukun kono jombe sika doye donc ni fana ka famu e wa hari sisa kobo chogola koy duguba fule do be ya duguba kono te sunna foyo ute tawhif ute sunna fe me yala munun be duguba kono ya no te tawhif ute sunna fe ani munun fule burusula ute tawhif ute sunna fe u chogo e kelenya wa u chogo te kelenya duguba sigi baga hari na lete sunna fe de tawhidi fe aleba take ni hakiliye aleba take ni hakiliye hinna ba le tala doni ko sugu dobe kuma sugu dobe atafo ke wale sugu dobe atata ki segere ne burusu la wulu be mun fo kele juman be burusu kono anta ke eta ke ya ibe farankanta de la anta do itala e wa itayin fana te ke ya koy ibe to an kode
iyan soro minna o de be ke ne dugubala ale de tala mais ale ta fo ko mosi kana tate adu yira ale tala de me abe edde mala yire me burusu ba fura tekeya ntin tala etakeya aya gede aya bugode aya agewa bo kabila kono de ninda ma de be foye findum bali yadda donc ala kala gosili bo odeka ala kala gorsibe odeka donc hara fuleke mogo de doni kiba ya isaye mogo ye kofela ke santa samuwa ka isaye ko sisa ne ba fe kata sigin ka dugula bursula ya asima se ka ni ake atene bolo itese o iya isaye togo ina boye ube eddu sukunna ja ina faruka ina ube etana geleya tana duguya kateme uluka ire ate isaye ate korobo kombeta sigi bursula ate korobo tayeke mogo ta fuye bolito bena mogo ya isa manyewo alaka hakimande di amma wajidaru an la ya'lamu hududa ma anjala ala rasulihi wallahu alim alay doni masade hakim alay kodon masade ni alay koko ke chogomi akaka o chogodela ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب ألكم مغود ببرس مغولا من يتخذ ما ينفق مغرما abin na fakati do dina kola le nyana yire nkan na folo de perdila ala ko mogo do be burusu mogo la na folo nu bado ala ko de la nu bado dina de melira ale nyana nkan na folo chinyana de perdila de aw madrasa u togo ya hari ko kadon madrasa sara ka sara burusu mogo do bolo perdi de do hari munun kam mogo be kofe san kono dem munun bu bolo burusulan ayu bedo madrasa la mbasara ni eye wori chuma ube ta ke mako wore utasara parce que wono nyana ube wori min do la perdi de do quoi unyana hari be wori min do dina ko la de perdi de do ala ko mo be burusu mo la de ube na fulo na fakati dina ko la wulu nyana perdi la de wa yatarabbasu bikum dawaira ube shigi ka ko jugu de makono ni awye fana munin nganya jugu de be shigi fana munun ko tawhid munun ko sunna munun ko dina haqiqa inin nganya jugu de be shigi ni alaka ko do la shima uno de nganya be shigi ni bursu mo alaihim da'iratu sawl me ala ko diya ka ko jugu munun be munu de abena biwulu yere de kai ulube ko jugu min nganya ni dina tigu ye ka ko jugu min nganya ni tawhid ni sunna re ala ko jugu nunun be na biwulu yere de kai nin tumbe madina aya jigi sababu mugo munun tumbe madina burusulare ni qur'ana aya fule al ibrat bi umumi lafzi la bi khususi sabab qur'ana aya la nyini be gorobade le ka parce que qur'ana jigina bede ka fokata qiyama ko a jigina karasaka akan to doron maw mugo bo karasaka bara nyona qur'ana kambe fanana mugo chaman be nim burusula tawhidi mande ciden ka sunna min fulen ni amande sunu tile uba kele de la sunu tile ni nganya jugude be sigi ka tigu makono munya na burusula ye foi manyew ka soro fana ulube nganya jugu miri ni mugo mununye ala bake ka ulude deme fana ko gunu garjaga fana ulude be demen chuma ye fana baraka sarani balo de be ulukai sene ke fente nya togola har ni sama ya ewa ji nya na wakati min ji sami ni ji re nana sanji ye boleke ala be tinyali fundo nati no ma fo tumudo nana de o ba fo de ko ewa kono sugu de do nana de ube o ba so ko ton sugu de do nana uluma sene ke fum be tinya
donc hadamade ima ye lafiya te burusula sino mɔgɔw y'u jija dɛ minnu taara kɔfɛ ka sow lankolonya ka du lankolonya bɛɛ taara kunfɛ tunga la nafolo bɛ ɲini ka na mais n'i taara ye foyi i tɛ foyi ye fana n'a b'i ɲafa dɔgɔtɔrɔsow jɔra ye barika dɛsɛra ka don u la forasiw sennɛ worobinɛw donna ye barika dɛsɛra ka don u la o n'a ta bɛ ni min banana n'i ma boli ka na ni Bamako de foyi tɛ ɲɛnabɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ duguw do dɔgɔtɔrɔso 2 duguw do dɔgɔtɔrɔso 3 forajiw bɛ yen kuranw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais n'i ka mɔgɔ min bɛ yen n'a nana ni e y'i jɔlen e y'a jɔlen ɲɛ e bɛ ala kali ɲɛ san 1 de kɛ bana la k'a sɔrɔ wari min bɛ ci ka taa yɛrɛ e b'a dɔn fana parce que n balimaw farikolo filɛ balofɛn 2 de bɛ farikolo la min ye farikolo kɛnɛmanaw fɛnw ye olu bɛ balo ji ani dumuniw ni fɛnw de la mais dusukun balo ye diina de ala bi zikrillahi tatma'innul qulub dusukun balo ye diina haqiqa de tawhidi sunna diina haqiqa qur'ana kala jikiru ala ko dusukun balo yo de ni dusukun mo soro farikolo be balo soro be miji mi ate foyi nafama fo dusukun de ka balo soro hadamaden ka diina de ta ni ko ye islamaye fo nin diina nyuma de ka soro tawhidi ka soro dusukun kono qur'ana kanu diina kanu qur'ana kala jikiru ala ko fo de ka soro e o de be hadamaden lafiya ema en ko doni ka bawu ya fo ko tawhidi kausa dumuni tawhidi kausa jiye tawhidi kausa ibe finye min sama kabila tawhidi kausa nimbe ko munna ko parce que ji fule dumunu fule ni na kini fule ni mankera ala numbena saya ibe sade kai bo jiya kono ibe sade ki bo jiya kono mais na ya soro tawhidi ti bolo fana do i perdira fula bela ji baliya nyi bo jiya kono dumuni baliya nyi bo jiya kono ni na kiri baliya nyi bo jiya kono i perdila jiya la bo tanki masa tawhidi fana ka i perdila la garala imake jiya imake la garay mais ni ewa ni tawhidi soro dusukun ye tawhidi soro tawhidi sabatire dusukun kono hari ni ji mankira la sahara ni na kilim mankira la sahara dumuni masoro asara abora jinya de kono me lagara arjanna ba ye foy machiya bolo ni tawhidi ko ni be dusukun kono doro jinya hera bi bolo lagara hera bi bolo me ni dusukun mankira tawhidi da doro i predida jinya predida lagara fulaimbe donc fo hada madew dina inde ka famu baraka keni dina inde ويترى بس بكم الدوائر عليهم دائرة الصوم والله سميع عليم على يمين مساد على بكم بمن على يدوني بساد أبي كو بدو أبي فهم بكلام ibeni aya faraka ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم تمامي على برسمو aye ulla gosi mogo munun be defo munun bola bursu mogo munun fana bursu mogo karito do be ulu tanulen do parce que ni mogo jugu yara cogo cogo ibe mogo nyuma soro e ala nano de foya ala ko
ومن الأعراب أبي برس مغولا مغو دوفنا بين برس مغولا من يؤمن بالله واليوم الآخر مغو دو بي برس مغو فنا لا مغو من اللي منني عليه أني دولبا وفنا بيد مغو دو فنا بي برس مغولا وبي توحيد منا وبي سنة منا وبي سنة جولي منا أني تورو من باكي كوسرو توحيد سنة جولي لا إمين فنا بي دوغبالا ونغونا توراتيكا ufana yo ko munyu ka jonaye ko mi tasuma kamina bu tegela ufana be ala mu be la goside nyuman kelen kelen mu be bursula de ala ko murusu mo fana be mo do bula uli manani do ni ala uli manani ni do labanye wa yattaqidu ma yunfiqu qurbat inda allah wa ulu be nafulun nafaqati ala kasrala uba be jate minan bake ka batode ke min be ngere alala وبرس مغو دوبي وبين فاتي دينا دملي كي ودون كلالين وبين دون كلا سرا من كي وبين دينا دملي من كي وبين جاكا منون بو وبا بي جاتي من ويريفي كمبا كي كمين كي باتو دو أبينجري على دلا وبين برس مغو دولا وصلوات الرسول أدو فنا بي وبين أبوا جاتي من ندي باتو وبين نفقاتي بو چيدن بي دواو كنيه bato da bingire alala abeke sababu fana chiden be duwa kenye woyede burusu mo munun tumbe chide kanyana mo ya wakati la ala ko innaha qurbatu lahum awa burusu mo munun yu kan na fulon na fakati nin chogola ale yere jatela den na fakati minke abingire ala de la den na fakati minke abeke sababu chiden be duwa kenye awa ala ko ye min miri wo ye min ngania o beke uye ubu kan na folo munun bo bato de do abu gere ala la fana sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi nim burusu mo sugu munun fule ninye ala ben nunun do akan nema kono ate harime inna allaha ghafur ala jon sutura bagade ibe ala soso ibe junubu kala bi sutura aba ya faye arrahimu alayhinna masade nabe hinnake ajorna ko wakati seraya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك آيات بشكل الدورو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيارا بسوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الثاني ميني هجرة سانكالونانينا بسويني ودورنا ميلادي النصارى وكجاتي بافولا مواني كلي سانكالو تاني كلينا بسويني وتنادي أمبي داودا بو مسجد الرزاق أمبو كنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إلى آخر الآية نهاية كنو من يني سورة ني آية نغنات منا آية ناني نالا أنيا توسيريه على قولا تعجبك أموالهم أكو تشيدما
munafiqin nunun kan nafolo akani kabako kana nyaga ukan nafolo la wa auladuhum kana nyaga ukadewna nafolo munumbu munafiqin nunun bola kani kabako dem munumbu bolo kana kabako ola innama yuridu Allahu an yuwajjibahum biha fi dunya ala yalla nyini kula jabanu ka dewnu kan nafolo ye ukajiya nyanama ya konode an qala hasan al-basri ko kula jabanu kan nafolo ka janyana ma kono adoye munye ala ye jakame wajibu ka kan nafolo la ani mimbe minawula silamiyat de menila harina manduye ko de yu kala jabaliye ukan nafolo la jinya kono وتجهر أنفسهم وهم كافرون على نوم فنبو جيانكونو كتالاغرا وكافر لامو على يا يراتيدنا كافر كنا كبكو كنا نيغا ودونو كنا فلولا ودونو كنا فلو على بولا جابانو يد جيانكونو وساوغتي فنا على بو فغاكون نيمبو كافر لما كتا لاغرا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين alaba fo masamin kortalen do naban nankariya anika mogow lagoshi munun tora kele kofe nu mata jahadula shebu ye fana yurwali buye mewuya la nyino kato jahadu kofe ala ye lagoshi ni aya kono ala ko ija unzilati suratu ni sura do jigina an aminu billahi ni sura do jigina na ye munafiqun nya mariya ko ukallimana ni ala kelempewye wajahidu ma rasulihi wajahidu ma rasulihi ku ka jihadu ke fana kafara ala ka cidenka astazanaka ulu tawli minhum shetu munum be munafiqula ulubu jenyini ni sura do jigina kafo ayalli manani alai aka jihadu ke kafara cidenka shetu dobe soro munafiqula ulubu jenyini وغالوا وبافو جرنا نكون مع القائدين وبافو تشيدما أنتوي مو منون بسيجي دوغو كونو مسو منون بسيجي دوغو كونو نو تتا جهادو